Jifunze kuhesabia na kujua unatokea wapi na unaelekea wapi. Na ukijua wapi kwenye huku unatoka na wapi kwenye huku unaelekea, vitakupa siku zote kujifunza maisha ya kunyenyekea, juu unajua wapi kwenye huku unaelekea. Na wakati yenyewe hauyafika, utajifunza siku zote kunyenyekea mpaka ufikie lengo. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bako watu wa mingi benye banapotea na benye maisha yao ikinalumia saa hii juu ya kutohesabia kujua wapi kwenye biko banatokea na wapi kwenye biko banaelekea, na banawakia humu katikati. Pengine imekuwa mwanzo na yenye imeacha vya mingi kumtupa hata Mungu na kwenda mbali na Mungu. Unaanza kukimbizana na maisha, unaanza kukimbizana na kusema mimi nakimbia omwe niende mkazi kuliko niende nitafute Mungu, omwe niende mkazi. Ukiangalia mwisho ya kukimbia yao hakuna matokeo, kwa sababu hana mpangilio. Mama yangu, baba yangu, jifunze kukuwa na mpangilio mu maisha yako. Jifunze kujua ya kwamba maisha yako pasipo kusikiliza sauti ya Mungu na pasipo kutii Mungu hautafaulu na hautaendelea. Kumwisho Ajiri alijifunza kutii sauti ya Mungu, na sasa alisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ilimwambia rudia kwanza kule uende utengeneze vitu. Huku natokea, uliacha amani, uliacha kimya, na kwenye huku natafuta kuelekea, kwenye huku natafuta kwenda. Huku unahesabia karama za kule utaishi namna gani. Ni baraka yenye huku nakimbia, yenye huku nakimbia, kwenye huku nafuata, wakati yenye umepomola kwenye huku natokea. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen, amen. Kwa hiyo hii ulizo ni kwako mchana wa leo. Wapi kwenye huku natokea na wapi kwenye huku naenda? Kama huku natoka, kwenye huku natoka, unaacha nini? Ni kimya, ni amani? Ilibidi Ajiri arudie kwanza kule na ajifunze kumtii Sarai kwanza, kusema muda yake ikifika Mungu amtoshe kwa wakati yenye nafaa, na ule mtoto Ismail aweze kupokea zile baraka. Kwenye tuko tunatokea, eske tulishajenga amani? Tulishajenga kimya? Batoto yetu tulishabajengea kweli kimya? Na tunajua kwamba kwenye tuko tunatoka nao ndio baraka yao kule mbele. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Hii ulizo ni kwako mchana wa leo. Biblia inasema tutafute amani na batu yote, bila ile hakuna mwenye ataona ufalme ya mbinguni. Tafuteni amani na salama na watu wote, kama tunataka twende mbinguni na kama tunataka tumuone Mungu. Tujifunze kutafuta kimya, tukue batu wa kuleta kimya, hapana batu pa kuonesha madharau, na batu wenye nyuma ya pale tutakimbia bila kuanza kutengeneza. Sauti ya Mungu ikamwambia rudia, uende kwanza kule, rudia kwa Sarai. Mchana wa leo sauti ya Mungu na wewe inaweza kuwa hiki na kukumbusha kitu fulani na kwenye ulitokea. Kama unajua kwa kitu yenye uliacha nyuma, yenye haitendeke na yenye haieleweki, Mungu anakukumbusha, tengeneza, rudia na uanze kutengeneza, kusema baraka zako mbele zifuatane pamoja na wewe. Utasimama kwa miguu yako na twende tuombe Mungu. Katikati ya njia hatubebane na vitu vyenye vinatulemea.